I pozdrav svima ljudi, Anes ovdje. Samo želim da kažem da usled neće biti klipova, pošto moram ići u Zenicu zbog očiju, tako da neće biti klipova. Možda poslije ovog snimimo neku igricu, skinemo da novu igricu da igramo. Što se tiče Minecrafta, on će tek u četvrtak krenuti, tako da to bi bilo to. Samo sam želio da to kažem, da u sredu neće biti klipova. Zašto? Jer idemo u Zenicu zbog očiju, tako da neće biti klipova. I to je to što sam htio reći. Imate jedan veliki pozdrav.